Namar ke jeng Pynslem jeng ki bor Sorkar ban Pynbeit ya Rukom Shong jeng ki Pynbeit ki bajudi jeng di hapa madan hapa marpran nakliang jeng seng jeng Nongdie Madan manta kasni kha Patrick unailar arajar arpo kala Pynbeit hi ya Rukom Shong jeng ki Pynbeit ki basong jeng di barabor ha kate ke jaka manta kasni la ui ban nakliang ki bor sencar district rengkat baki pulidru kila persang ban weng no iki nak te ke jaka ban be ki bakinom Shong ban di jeng di ha kate ke jaka namar baka Sorkar ka Pynbeit hendak nakliang jeng ki Pynbeit no di jeng di kila Shong la Shong ha kate ke jaka bai kira adau namar baka Sorkar kala Pynslem ya ke jeng kerpat ke jongki ban Pynbeit no da Rukom ka bati kana habakan bikin ilam jaga seng kala tu mana kalian jaga seng kala simkhia ya kene ha ka bakala batha ya ki Pynbeit Nongdie Madan bikin Shong no da ka Rukom ini ka Rukom Shong no aka odd even number kembali ya ki pat ki dukan ha ka jeng pon kalian jaga seng ru kala simkhia ban ano digi identity card ya ki Pynbeit Nongdie Madan kram bakan pesuk ya ka seng ada ka phashong ya ki bandi jindi ha ka te ke jaka Tapi yang menjual kan yang mekannya, yang menjual kan yang mekannya kamar kakeknya. Saya menjual bawa kalung. Ni nak association teh long ya Pynbeit hi kan bakin nom ya Shong lumbrum te ya Pynbeit hi kan odd even ba nang ba long kinom ya long lumbrum in Shong iwe in ja iwe untuk kan nak astayo kat ba nak kat nak noski nang ba kan la kan ban maintain ya ka social distance ro ha tidak yang kila identity card ru nak keseng hoi nakaliang jang ka seng ho kanang ba kan nom long klumar long ki be kim tik tik nom song kan ro bang mentas ni ngadai bangan Shong la sang nom Shong long kini exchange kanang ba kan nom lumbram jika muka identity card ki habdeng baik nak bawa indo hoi kin habdang ba ho nak kalian meni apa ki magistrate certificate kan kamu kia wan teng ya ki yang ata ki kamyo ara banya sim Islam iyo ara bani sim interview yang anda kia keren pergi long kemis tu ya Shong kan te kia kali bam tam ta te kitur kia batai ki or nilai ya Shong na or bala andriu banai ka lockdown mo nilai jenjar ka by school ka by na ba pun lagi nilai ban ta ki siar ki sa ta kia keren kia tu ki long kemis ya na te kia mata tengi haban persang no namar balik ka by school ni habis ban siu kai poi message be bangin siu ladangi Shong yang ka by yang rungi haban siu teman tangim ban sir ngi la habis madan te kumpang iru ni ya le bangin ya minum ya ki minum ya weng rengin ya Shong bai pat ngin ya nakaseng kumba ngila ya rai bangin ya maintain ya ka social distance bangin ya Shong ja tu kumbale ki dukan odd even ki kaliru kumpang iru ngin ya persang ban ayu ki mask hand sanitizer ki magistrate ki asal ki Shong kimya ong i isu manaki kamya be re tamaki ong hi ni kong tamalong ki asa ikin bapli taki ong ba haba ka Sorkar kam yarap yangi gitu ki jing yarap ka ba kala kularu man lau tayo kim poi talong la syam jing em kin ya Shong bet namar ka bayeng ta hapsiu kinle aku mo dala dawa ka po ta bapli kin haban Shong bet ban le tu ban namar kan ani kan ka kan feeling ang apej am kan lada long silong kum ni lada kim yo ban pelati ga jing niuro kan kiu hati kinle am no kemana saya punya continue punya kata ke odd even ho habia continue be in ya boot be kum balaya bat laya rai lang hapo kaseng kum balaya rai lang haka isi mo bangin ya barok haji member bangin ya le be da kum ta ngirungin ya maintain hi yo tau odd even number in ya maintain ya ka social distance ta tingin ya persang bangin ya continue be bangin ya belah